Welcome back Goldeo. Tuni tengle kies kidangta atha set jing isei de wahi. Vanoi thilsoh hi akidang che jing tan hero pa jong aphamoi akitingai boy. Ahin la tuni tengle hero pa hi aphamoi ihin ti deu ahi. Tua lim kahin vetsa pa hi darsan hi namin ye. South Indian actor Karnataka Hopia na kiseile na hin Canada film starring Anatiziu he. A film tho zong chu tamta na navet kha ding kata sanin son zong plen alen zong alenin amel zong a hoi thim thonan hinla tunia ama ThuSim in seidiu hi nanadat mo mai thei a hi tunia case I seidiu hi tukum June hla date 8 nia thilsoh chu anahi ani kho a hi le June 9 2024 tukum ahin amon ahile kamaksi palya Bengaluru ahi hichijing ka achun food delivery service bol ho gotlang chapang khat hi food delivery bol dingin hichilai area chonaga chi na hile nala lin ta khara chon mithilong hin mutai hichi mithilong chu asil achen ho zong anom talo hichiji chun ui cha zong hin ne ading atin ana pet pet jing en he gotlang chapang pa zong cho king wal jing in mi pi ko khomtan chomlo ka jun police ho zong hi ahung tawin he police on zong phatia khol na hin nei wachun I macha pocket a ko na mu do ding koi a hi ti zong hi a het thailo wo hi tai police ho zong alung azing hle jeng tan EP hitale ati win postmortem building in hospital a hin ana thot phei tawin a he athu chu khol na hi a hin nei pan tawin akum hi a heu ho a het da no hi le kum som thum le khat ti vela adinga anagin mo hi tai hichi zu wachun ama hon zong akom atom vel achun police station a missing complaint mazingam mimang ti ho hi aga hol tawena hi le yel phalo ta achun akhial lang pewa police station khat hin missing complaint anu hin anabol kha hi anu zong chu aga ko tawin mithilong chu avet sawa hi le anu zong chu hung kap tai achapa renuka swami kitipa kumsom thum le thumahin that it June ni hla akona chu an hol mo hitai thilong ki mu chu renuka swami a hi zong akiatan renuka hin pharmacy anga ji a hi tarik git ni akona chu an ki hol mo pai pai a hitai I bidinga renuka swami chu athia I kona tha ham I tithi ham ti he a hin hol jing tawin sipai hon postmortem report ahung do pharin aga avet wa he le kichat tizat hle jenge avun ho zong chu anatel la la jeng hin agu ho zong abong sau jengin akivo na maha chuting le electric hong hi amat sau he hita chu khat hin kichep na na nei jeng ana tha jeng he police ho a hi in anu yong hi alung adong che jeng tai aji chu swami hi mi phamong mong ana hin sumle pai zong hitita chu aga hawwala diman ga bol khamlom cho hi poe aji chu ina sei bangwin pharmacy nga amai mai bo ana hin tengle ama ho seidanin melma ki ti zong nei lo aloi agol to ki vop thei mi ta ana hi da na he koi mongin I pilung han na aneya hitita achunga khansit abol jeng ham ti he mi zo sin ana henom tawen na he police on jong akis hi ana boi pi jengwin amando thei ta hi be jengwin a hele ajing ni kho June 10 ni chu ahung hiki tai hichine chun kilom lo ta in gel pha lo ten pasal thum hi police station a hin ahung tawin ama hon jong police ho koma swami chu ke ho tha hi ahung ti tawin he police hon jong adat mo ki tawin itidana hi cho thum hin atha jing ham ti chu a hin dong tawin a hele ama hon jong sum thujia ka ki boyuwa ama hi ka tha kha hi atitawe akisu abai lang ta ki chai jing dingin ahung om tai athat ho hong ki sei do a hong ki surrender ta wa hi le athu hi hol bedding anom lo wadan hi tai akis song chu close building atitawen hi ahin la hichilai police station a SP pa chu hong ta na hi le aman jong ki so chu aga ve en mithat ho hong ki sei do dan ho chu aga angai to en hi le thil hi theiding in agel poi aji chu tulaya hichipa ka tha hi tia hong ki sei chu anom ji lo hi tai hichi phar chun SP panjong agin cha lo je chun khat ho thum chu mun chum che a
ato sawin ama honjong thil do na anei tawe do na anei ho chu an sarapi ho chu to hongki to ta hi be zengin achum che chu asei khatawe na he hi chi zo chun ama honjong hongki surrender ho a call details ho ahin na ho zo se pati chan track a bol tawin anung kholu ve na hi le number khat hi ki bang chet amutawe nini sunga chu ama pa number chu to ana ha kyo ten wada na he koi number hamtia ama honjong ahin khol kirwa hi le koi dang number ana hello Canada film starring po darsana ana hi akisu chu ahung chu che jing tan itilang sanga film starring ho to hi chi ho mai ho chu ana ki hewa itilang sanga darsan minjong pangtha hamti ho hi in seidu a hi tai film starring po darsan iti pau hi mi phata dana ana kila aziwa nga film ho a hi ata hi ana phamo ten ji a hi 2010 kumachun ji ana neitan azino min choi hile Vijaya Lakshmi akite amani on skingai lule ezing tonin cha khat jong hi pasal ahin nei ki tonin na hi ahin la phat ahung chi na hi le ahung ki to thei hlon ta hi be zengin azinu jong chun atho lel phara chun police station hin ana chin kajipan e vovo jeng ji atin complain ana bolta na hi azinu hin khatwei ko hilowa ni veilang zen hi complain ana bol he hi chu jong chu ana ki ho to ki jiwa ana cheng khom mai ji thlona he darsan ahin hwa hi kina na hi ana tamhle jinga dan hin ki so jong anum sau wa hi abang le film producer ho to po ana kina hotel a waiter ho ahin a income ho to yong ana ha kina hle jinga tin athu aki he na he darsan hi azinu to ana ki to thelo na yong chu numei khat ji jong hi a hi numei nu min chu hi le pavitra akiti ki de Pavitra kitino hi fashion designer hin chuteng le actress khat jong ana hi ama hin film them ahin mulo pharazun ji ana nei tan aji pa chu toyong akito shot ki te pon ama jong he chanu khat ana nein achanu hi to in tuma an om jing hlona da na hi tai Pavitra jong film line na chi khasa ai je chun phat ahung chi chen hi le darsan hi to hung ki tat to khalon ta na he film ho wang chu thakara hi ahin tho khom kha di hlon lo hi hilla amani ka ahen ki ngai na khat hi ana tai hi chi koima mulowa ana sel jing hlona hin 2022 lang hi ahung hi ta na hi le pavitran jong achanu birthday ni ho ahen video khat post ahin bole hi chi achun darsan na hin achanu ahin pavitra ta khat in khomwin alam jong alam khom win hi hi chi go chu lovin tukum bulang ayong chun pavitra hin darsan to akila khom na ho jong chu reels ahin post ki ta na hi le darsan anangai lu offense ho zo si chun anakin momo chu thuta hung so tai kum somlang chu darsan in ong ji ana nei ta wanga hi chi pavitra ju to agu a hi anakinga inga yeng hlona dan ana hi darsan azino Vijaya Lakshmi jong hi chilim ho ahin video ho anamo phara chun alung hangle jeng tan aman jong social media ho ahin pavitran anamu nadingin aman jong pavitra aphat mo thu miji tolim akila khoma apos leo thu them chu ana sun ta na hi ama ho ki ka chu ana boi ding sa a hi monge ahin la renuka swami chu I bidinga ana thi ham ti sei do alo la yo hi golteo South Indian actor ho hin actress ho hin ama ho akingai lut ngau hi na sadi set ji hi kon khat de wang hin pathin banga akela puja jong aman hum jing ji hi to bangong chu mi tam ta hi anom ji na hi a hi na dungzui le a film tho anal dan le min angai sang dungzui hin fans ana hau ki jiwin aloi la paiding a supporter ring tamung mong South India actor ho de hin anei ji wa hi darsan angai sanga angai lu atam ta la chun tunia isei pau renuka swami jong hin darsan hi anangai sang momong jing hin a film ho hi vet lo te ana nei lo mata ta ana vet chai yang ji ni ve thum ve cheng cinema azong ana vet jing ji a hi chana chu darsan hi ana ngai sang hi darsan le pavitra amin sit phat rona chun offense darsan angai lu ho chun pavitra hi na samo mo in thip mo ana chan tawin darsan le azinu ki ka nang ipidinga naga ki je ham nang mi phalo na hi ativin social media hin offense ho hin na sa in thip mo hi pavitra ana chan ta ve
Swami zong hin darsan hi anata asan wal hi ji chun pavitra bo hi thimo a chantan fake account ho anamangji in pavitra hi a hilo lovin social media hin anano no jingji in he pavitran zong hi chi comment ho chu anamu khop wal jing phada chun ni kha chu reply anabol tai phat in hin ponan te ananga enlang anave jing tan atipe e hi chi zo wachun pavitra zong lungna ta in darsan ko ma hin comment ho chu avet satan hi ta hin min ei ho ho jeng ji atin thil khat khat be hi na lo lowa hi le awal che che jing ta ve ati pe hita pavitran darsan ko ma avel avela a sei sei jing phar chun darsan in jong hinge thil khat khat wang ka hin ngai to ding hi anati pe tai darsan in jong ama ho ti ma na tong khat chu a kheu pi tan pavitra account hlem khar hi a hongovin pavitra bang bangen renuka swami hi ana ho tai Renuka Swamin zong pavitra hinte thin anaki hopi in abang ting le an ho si sin azozo na chun hong khyo to ranin a hi le Renukan zong amin hling le aum ne address hi an sei ta na hi Renuka na chu address a het phalwin darsanin zong Raghavendra kitipa hi 30 lakh lang hi sumana petan Renuka aga pui divin a sei pe tai June date 8 ni chu ana hitan ama hozong chitra durga ahin anachi tawe Renuka Swami zong hi pharmacy a chekit ding hin ahung tan lampi ka chun gari ahin ananga tawin ama honjong darsanin nakimu pino move hungen nakimu pizo ting le pavitra thu zong chu na do no me tin asei pi tawe ata san na dinga chu Renuka chu darsan chu to jong aga khyo sau hin tin Renuka zong atha nom phlejing in darsan amu kal chong ha lelin an holoi chu to Bengaluru lang hi hin zon tawin a he Swami chu Bengaluru a RR nagar ki ti mon hin ana pui tawin ama honjong a he anovin che pati chun vo ati chun Swami chu a bol cha tawin a he nithla lang a hin alam kai pu darsan le pavitra zong hi ahung hlong tai Swami hi kimutheile darsan aga amu hi kiniam hle zengin te ei hu do inte tiding dana he ahin la achuti tapon darsanin jong akonga ala do in zepati chun Swami chu avo vozing tai azo zona chun electric hi amat sa tawena hi le Swami jong ahin nan azo lo pharin anathi tai hi chizo wachun Swami athilong chu ko neucha khari aga laisa vin nala ko ma hi anavuyu dan a hi thu aki he danin darsanin hi chi chung changa hi lakso ma lang sum ana su mang hi danin akise zela aki surrender dinga ana sol ho chu ain ko te hi laknga nga chia an hoppi hi aka lawwa thimo na neilowa ana thi Swami hi lungsi rom hle zenge aji chu ma hen kum khat masanga chu ji ana nei pebhin tukum hlun lang ting hile cha anei hlon ding dan an he mi thum ho ki surrender phat wachun thu chu aban ban chun ahung pot do zaing tan gari tol pa ravi jong chu ahung ki surrender ki tan thilum chan ho zo si yong chu ana sei ki ta na he Swami athi na langa darsan le pavitra jong gari an ki tol no ho jong chu CCTV camera ho jong hi mu thein ana omen sipai hon jong ki chi ta heruwa proof ani pharwachun darsan le pavitra jong chu anaman tawin he hichi case a mo popen athim mo pe na chu pavitra anahin abana chu darsan ana he aji chu pavitra hin darsan hi ana soljia darsan jong chun hi chana chu ana challo a hi goldeo film starring min thangta khat dinga chun akichep dan chu anal mo hle jing ena alungel chu ana kichep sa jep chule koi macha hin amo mat do loading dan ana he ki surrender dinga mi thumana sol ho chu ana sol da hen langile police on jong baya hi ahin hol do lo deu tan anahin chon sit na kisel thelo a hi banga chun I to banga darsan ana kilep gut wanga chun man toin ana tho thovin a hi a film tho zin ho hin darsan hi a phaji hle zengin gen thei ho them jong aki tho pi jin hi ta cho film ma anamin thang hle zeng a hin ahin la ata chu darsan chu I to bang mi hi tam ti chu I bon chawin I heta ve a kesu hi sauta hung chin lai ding hin tua jong hi zela jing ova hin tu chana thuki hedanin amani wang he pai hewa hung do hlan lo ding dan a hi goldo tuni hla Swami kes iga se chu keima het na ka sei lovin
abona internet source akona kiladoa kin se ahin social media hola jong he mu theijing a hi goldeo tulai ni kho he kichi thei kalwala thilpha he tapoi aji chu darshan bangbanga vettinga apha asunglang asida asit mi he mi akitam ta na hi